Малданах шыматкон булны пілдерішлі болын берге чываш наци конгресс ергелен еренбет черегі мәржетрі. Шакятва Шубашкара конгрессын расширительрлі регионда да чигелі шинже бұрынаган хастаризм кезі жетіреш. Вуннымыш аслы пуғыва бұры икшер сағырун белік делегата да шарут мыл хына худшынчы. Юлашке твады жол хушинже Чуваш наци конгрессне ерцебума Николай Угаслов Ашанрамба Чувашлых ишне терле енлен адаландарастелешпе в униге комитет ергелене. Шубашкарда тада республикари район зенде пайзе мощна. Регион зенде культуруба нация автономия шуде деюсня. Он шлеште загайно конгрессен сесне буштарнасы тендень Менбург десенде бурнаган Чувашсем суйласаяна делегациям шень пысык уяв болсадычы. Аслы бугу бушланы чень республика бушлыхе фаере ушна терле гуравсембе Тванджерхебе тухна шенегинеге сембе балашры. Инже тренгельне ихташ сембе кучагучим галашры. Чувашла берен мешче бирин. Мен чувашла берен мешчем. Онда берен деш хал бирин онда берен нисине гишер загрбон начатчы. Халбон заграча жоганчак. Берен мене дигамада жок. Школдан пытсе бурашчы. Ялзен пытсе бурашчы. Хажазыне берен мешкен бирин школда факультативбе Шамбек, Пирин был загарев не урочка, истоки чувашского народа. Методический помощь кирле, переположу кирле. Брендюне темно курмазан, пирин кенегезен жерінде усагаймасы, самбада сакчын каран, хамран концепции, адасыне брендес, тілі сине лайкра пағасы келедіп. Михаил Игнатьев, Республика Бушлыхе, Асла Бухова худшынагансыне саламлары. Конгресс хастарызем ширимбилік шул хушинже тендери Менбур Чуваша перушкына бухма булдарныне. Власть организем Чуваш тілгібе культурине упраса бурнас, адаландарас тезе пур енлен тырышныне балыртыры. Малашнеде шак үрейсіне адаландар забырашын сенде бұры. Челіке нации культуры негізі. Шағынба да Таван культурба, таван челхене упразал андарасы, халахам девичи. Республика Бушлыхе Чуваш культурбе үнерінде, регионзем хушинде туслыха шерепледе сишен, нумай жыл туғышлы ішлегенсене хизепле яд, тав шереве барсатислары. Чуваш республикин патшалық канашын ердюши Валерий Филимонов наци конгрессы Чуваш халахен Менбур пулдарулы хватне пірлештерме пулдарныне балыртыры. Чуваш наци конгрессин президенте Николай Угаслов хайын докладынде юлашки твады жыл хушинже туна шиденюсем, патшалық влашен организембе, республикари хуласымбе районсен администрации зембе тачын жығынзай шене жінден галасабаджы. Конгресс тұрышныне була, паянхигуна республика дулашынде вадыр-двады регионда тада улда ют шыршывра шыр ытла Чуваш наципе культуры бірлеші вешлет. Ундан келіне делегациям хызен еврлыхи зембе хальчен бұрныжа кіртме машидеріне тілевсем шинжен дұқса галашырыш. Аслы бұғу Чувашлыға малала даландарас перге республикан министрзен кабинетіне, тада тірлі министерствізіне уйрымын сөнюсен барса чынзе галаны бе, хойын ешінове бе балаштарды. ЧНК ердюліхен шидес черетлі аслы бұғу ченхи теп задачызем шаксем десе балыртыры. Рашей наци политикен патшалық стратегине малалла бұрнышламалла. Республикан врене организембе, учреждение зембе тачы жихыну ергелемелі. Шкул чен, тада шкул шүлінде адесіне, Чуваш тілгібе кулленхи калашу шайынде худшынма врендесіне малалла адаландырмалла. Тада ыттыде. Чуваш наци конгрессин президентне Николай Угаслов ақ суйларыш. Чуваш еңгіларым вали Марина Корягина, Павел Иритков.